omwejemuro gukucwekerize enguudo encence hamwe na n'entindo kandi gwatanisa ebicweka ahabindi oteireho ebyiruka okuserana ngaruye Aprinari mukuru w'entebe ya kabiri ahabwa Rukongi omugombora ya Nyarusiza nashobora ngu amaka g'abantu agarukuhingura omure bibiri nago gateganisibwe omwejemurogo nashobora ngu enguudo zona abantu babuzira oburabo na munonga oruhagati ya Gasiza okuzakanya kwezi hamwe n'orukorekerera mu Gahinga ekyasiga abarambuzi bateine burabo okubasagumizamu n'emirimo yabo ey'ebyokurambura nashaba gavumenti ku erugayo omu bwango okubasa kukora aha kizibe eki. Imvura yaraguye igwa mu shamba ryo mu Gahinga na Muhabura, amazi aratemba menshi avuye muri zo nsozi gatembana imirimo y'abaturage y'ubutunguru gaca intindo kabiri, imihanda yaracitse, umuhanda uvuye mu Gasiza uja Kanyakwezi aho nta muntu wabona hanyura n'imodoka ntizanyuraho. Gatsi na Kileva mukuru w'entebe yo kubanza ahabwe cyari cya Gihenga ekirukushango muri Nyarusiza nashobora ngo benji ombahingi babere bakozise mpihe za parish development model okugura no kuhinga obutunguru hati bari yo mukuferwa kwonka abaturage bagerezeho kwekora mu murimo okugira bibatereza konka byona kwashokushikesano ahanyanja bashaba government ku ebatungira tractor okubahwera omukutereza engudezi. Izi sere twakoresheje guhingisha ubutunguru twazikuwe mu parish model, noneho turi gusaba government kugira ngo idufatireho iduhuyambye irebe uko twatera imbere. Tebanyendera John w'emyaka 65 ey'obukuru owo omusirugwe gw'obutunguru okubarirwamu obukekuru 5 mu mpiha za Uganda hoteire hitaka erukubarirwamu obukekuru 15 byona byeyerirwe omwejemure nashaba gavumenti obuhwezi. Tebanyendera nakabaro cyane ndi gusaba ubuyambi umurimo gwanje gwaginde miliyoni yari ndunze none mwe gavumenti kugerageza kunyamba mfite n'uruhande ubutunguru nabwo bwagiye siringi nazikuye mu roni none abategetsi mu Nyambi. Munyangwiza Emmanuel ari umuhwezi wa mukuru w'ishemere rya Rukongi Primary School muri Nyarusiza nashobora ngo abeji basigere barbake abarkwija ishomero abari ahansi ya bibiri obwishomero ryinabeji rukaga ahabwa abazeire okutinira abana babo ahabwe mikurane mifurege etimbirwa meizi omurushozi orwa Muhabura ayi barukuraba barukuzaha ishomero. Umuruka kw'abana kuracari hasi na cyane ubushize twari dufite abana 600 ariko bugereranyije nta kota yabo yari yagaruka ubwo abenshi kuvuga ngo baracira rikiriye iyi myuzi kuko aho ishuri rinyuze aho rituye duturanye n'imyuzi ebyiri hari umwuzi bw'uruhande rwa Nkanda. Ebyo bushubuzi nebyo burambuzi nabyo buteganisibwe okurugero Ndahiriwe Paulo mukama wa hoteli ahansi y'omushozi ogwa Muhabura nashobora ngu hati nibatunga abajenyi bake na n'abarambuzi abo kuba benjo mu ruboti beine burabo ahabwe ngudo ezicwekerire kandi n'abamwe nibagezaho kutambuza bigere. Imihanda yabaye nabi cyane ku buryo abantu batinya kugira ngo baze kutubaramira kutubera abashitsi ngo baduha gasente. So turasaba government kugira ngo irebe icyo yadukorera mu byavuba kuko kitari ico hari government ya Ruzinga na twa business people turuzinga. Munezero Richard mukuru w'ebyo burambuzi aha district ya Tsoro nashobora ngo engudo ezirukuza omwirindiro ry'inyamishwa ya mu Gahinga National Park zikingirwe nezimwe zacwekerezebwa ameizi agabire ngahimintuke digital ekiburize oburabo abarambuzi. Ni chamazima definitely twaba affected nk'abantu bakora mu gitongoro cy'ubukerarugendo. The road was washed away and it's not only this side na side zija mu bwini nabwo baba affected ariko cyane mu Gahinga
rwagizeho kononekara cyane kubw'amazi menshi. Kanyesije Gadi owa Uganda Red Cross ahabwitaje lya Kisoro nashobora ngu bakiriyo nibagezeho kushijima no kwetegereza ebicwekerezibwe nk'emisiri y'abantu hamwe n'amaka abantu agarukihingura omuri bibiri batyo babase kusindika alpota ahakitebe cyabo ekikuru ahabwo buhwezi. Abantu bakwika emisiri rukika 55 y'ubutunguru kandi jemisiri ne bakama bayo n'amakanka 200 Jono bano reba mu Rossi ya mani. Gasha kwa Adonia atuheire ahabwa Tayari West.